Dobro večer još jednom. Zamolit ću vas da svi isključite svoje mikrofone, da ne bismo remetili normalan rad. Već nekoliko godina za redom Beogradsko udruženje pčelara učestvuje na multikongresu Serbian Visions sa nekom temom vezanom za pčelu i pčelarstvo. Tema večerašnjeg događaja je apiterapija. Apiterapija je deo holističke medicine i podrazumeva upotrebu meda i ostalih pčelinjih proizvoda u prevenciji i lečenju bolesti. Reč apiterapija potiče od reči api, što na latinskom znači pčela, a reč terapija je francuskog porekla i označava način postupka sa ljudima ili životinjama obolelim od različitih bolesti. Holizam, kao što znate, je univerzalno shvatanje da organizam u fiziološkom, psihološkom i socijalnom smislu može da funkcioniše samo kao celina. Ljudski organizam nije zbir pojedinih delova, već složen, međusobno umrežen i međuzavistan sistem životnih procesa. Da li je apiterapija jedan od načina u borbi protiv virusa i drugih bolesti i kako se ova oblast treba urediti, pokušat će da daju odgovor apiterapeuti iz Srbije i iz okruženja. Prvi naš večerašnji sagovornik je profesor dr. Mića Mladenović, koji je još davne 79. godine diplomirao, pa zatim 87. magistrirao, 92. doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom 38 godina rada na 4 univerziteta i jednoj visokoj poljoprivrednoj školi bio je profesor na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama na predmetu pčelarstvo i više predmeta magistarskim, master, specijalističkim i doktorskim studijama. Od maja 2015. je izabran za predsjednika Udruženja za apiterapiju i unapređenje integrativne zaštite Beograda API-BEO, a od 6.6.2020. godine pa do danas ponovo je izabran za predsjednika pod izmijenjenim nazivom Udruženje pčele i zdravlje API-BEO Srbije. Pa profesore, molim vas da se uključite. Dobro večer. Dobro večer svima. Ja sam neke stvari već i zaboravio, ali dobro da se podsjetimo. Hvala Stanku na finoj prezentaciji, odnosno predstavljanju, i koristim priliku da pozdravim sve naše kolege, prijatelje koji se bave ne samo apiterapijom, već pčelarstvom i uopšte ovim plemenitim granama poljoprivrede. Današnje izlaganje, samo da ja share screen. Današnje izlaganje će biti relativno ograničeno 10 minuta, mada sam ja navikao da spajam časove, pa će mi biti malo poteže, ali u principu želja nam je da li se vidimo. Ne vidimo još uvijek prezentaciju, profesore. Prezentacija je uključena. Da li se sada vidi? Ne. Ćemo da vidimo još, da pokušam da izađem, pa ću ponovo. Da li sad bolje? Nažalost, samo vidim vas. Ja sam ovo probao nekoliko puta. Stanko, izvini, ako imaš iza sebe onaj pano, kako se to je jedan vid prezentacije, pa se bojim da to ne smeta prezentaciju. To sam zaustavio. Pokušajte to. Sad ću da izađem iz share-a, pa ću ponovo, znači, evo sad imamo share screen, tako. Idemo sad da... I evo prezentacija. Sad smo uključeni, jesmo? Nažalost, još uvijek ne.
Odnosno, čujem vas, ne vidim sliku. Dobro, ja sam spremio fine slike, međutim, da ne bi gubili, ja bih hteo da nastavimo, s obzirom da imamo dosta ljudi koji su se uključili i hteo bih samo da kažem da, pored ove najave, da apiterapija u Srbiji datira već nekoliko decenija, počev od, doduše još iz one veće Jugoslavije. Ja sam se prvi put upoznao sa apiterapijom od Nijaza Abadžića, našeg čuvenog novinara koji je dobio zlatnu medalju na Apimondi. Zatim sam bio 2 puta u Portorožu na to su bila simpozijum posvećena apiterapiji. Zatim veliki promotor apiterapije Dragutin Popesković, profesor sa Veterinarskog fakulteta, zatim profesor Aleksandar Janković, Luka Kolarović i kasnije smo već od 22. marta na inicijativu profesora Vuka Stambolovića i 10-ak naših pčelara, lekara i apiterapeuta, među kojima evo i večeras je kolegica Zorica s nama, učestvovali su u formiranju udruženje za apiterapiju i unapređenje integrativne zaštite Beograda APIBEO. 3. juna 2012. godine već je održana prva sednica Skupštine i tako je počelo da funkcioniše udruženje koje i danas postoji. Apiterapija je nastala na vekovnom iskustvu različitih naroda sa svih meridijana. Danas je naučna disciplina komplementarna tradicionalnoj medicini. Ona u sebi objedinjuje preventivne i terapeutske metode zasnovane na korišćenju pčelinjih proizvoda u svrhu očuvanja i unapređenja čovekovog zdravlja. Toplo preporučujemo redovnu upotrebu čistih pčelinjih proizvoda kao i upotrebu mešavina, tinktura, lekovitih krema, poslastica, napitaka i kozmetičkih preparata na bazi pčelinjih proizvoda, kao i udisanje vazduha iz košnice i opuštajuće uživanje u vibracijama pčela u apikomorama. Cilj apiterapije je stručno i naučno unapređivanje integrativne zaštite ljudi, obrazovanje stručnjaka i razvijanje svesti o potrebi takve zaštite. Radi ostvarivanja tih ciljeva potrebna je svim udruženjima uspostavljanje kontakata sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu i ovo je dobar primer, ovaj multikongres koji objedinjuje bar ona udruženja koje se nalaze u onoj ex-Jugoslaviji. U Srbiji je zbog izostajanja apiterapije i fitoterapije u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je objavljen 2019. godine i nakon više sastanaka ipak Skupština je odlučila da ne radi protiv ovog zakona i doneli smo odluku o promjeni imena u Udruženje pčela i zdravlje APIBEO Srbije. Tako smo i proširili našu delatnost ne samo na apiterapiju, već i na jedan vid pčelarenja i uopšte na jedan ekološki pristup pčelarstvu. Udruženje je svih ovih godina radilo na edukaciji lekara, medicinskih sestara, stomatologa, farmaceuta, kao i pčelara praktičara sa ciljem naučno-stručnog unapređenja apiterapije i integrativne zaštite. Obrazovali smo nove apiterapeute i tako doprineli razvoju svesti o potrebi unapređivanja apiterapije i integrativne zaštite u čitavom regionu. Širili smo misiju tada zvanično priznate metode u okviru tradicionalne medicine. Zdravstveni savjet ministarstva je u 2 maha, upravo zahvaljujući i kolegici Zorici Plavšić koja je danas se priključila ovom kongresu, dakle, akreditovao naše programe kao kurseve za apiterapiju odlukama još iz 2013. godine i iz 2017. godine. Inače, edukativni ciljevi i programi bili su sticanje znanja o biologiji i proizvodima medonosne pčele, biološkim efektima pčelinjih proizvoda, praktičnom radu u pčelinjaku, kao i praktičnom radu na tehnologiji izrade preparata na bazi pčelinjih proizvoda i njihovoj primjeni. Polaznici naših kurseva naučili su da prepoznaju indikacije za primjenu apiterapije, da kombinuju apiterapiju sa metodama oficijalne medicine, kao i sa drugim metodama alternativne medicine, ali i da
pripremaju preparate na bazi proizvoda medonosne pčele, a sve više ovladavaju i veštinama ekološkog pčelarenja. Apiterapiju karakterišu samostalnost i odgovornost. Samostalnost proističe iz specifičnosti ove veštine i znanja, a odgovornost i obaveza proističu iz potrebe da princip bilo kakve dominacije ustupi pred principima apiterapije. Osnovni cilj apiterapije je očuvanje zdravlja i rehabilitacija građana i porodica. I tako od 6. juna 2020. godine udruženje nastavlja da radi po ustaljenim principima apiterapije definisanim statutom, ali i po zakonu sa korigovanim nazivom Udruženje pčele i zdravlje APIBEO Srbije. Za dobro svih nas i u cilju očuvanja planete na kojoj živimo, sačuvajmo medonosnu pčelu od ekološkog zagađenja i povećajmo korišćenje pčelinjih proizvoda koji su od vajkada u svim kulturama poznati kao hrana i lek, sa verom da će svest o potrebi razvoja pčelarstva kao plemenite delatnosti u budućnosti samo jačati. Želja nam je da postanemo emisari struke, nauke i promoteri ovog plemenitog insekta koji vekovima čuva svoje tajne, a čiji su proizvodi još uvek neprevaziđeni po sastavu i univerzalnoj primjeni. Pored jedne velike slike naše promovisane 9. generacije, imamo jednu lepu poruku da sa vama, sa njima smo sigurni da ćemo uspeti, jer smo samo za proteklih 10 godina iškolovali oko 150 apiterapeuta i tako ušli u jednu veliku porodicu apiterapeuta sveta, a po posljednjim informacijama apiterapijom se bavi oko 140.000 ljudi, koji se brinu oko 300 miliona ljudi. I na kraju jedna poruka: ko se s nama druži, život mu je slađi, lepši, zdraviji i duži. I žao mi je što niste pogledali ove dobre slajdove, ali nadam se da ćemo u narednom periodu teže sarađivati i da ćemo se upoznati i sa još većim brojem novina iz sveta nauke i struke. Hvala lepo. Hvala vam, profesore. Ne znam šta se desilo, ali organizovat ćemo mi još neka druženja, pa ćete imati više vremena da pokažete sve što imate nama da kažete. A sada dozvolite mi da najavim doktorku Gordanu Hegić. Ona je predsjednica Hrvatskog apiterapeutskog društva, doktorica biotehničkih znanosti, diplomirala i doktorirala na katedri za pčelarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu, stalni je član za ocenjivanje meda u Hrvatskoj, vlasnica 4 patenta, glavna autorica najsuvremenijeg priručnika iz područja pčelarstva, apiterapije i apiturizma. Posebno aktivna u promociji apiterapije u veterinarskoj medicini, u radu sa najmlađima, autorica slikovnice za decu u stihovima pčelice. Gordana, izvolite. Dobro večer, hvala lijepa. Malo da pokušam, da li vidite prezentaciju. Lijepi pozdrav svima prvo. Da, nažalost ne. Dobro, sada ju vidite. Da li vidite sada? Ni sada. Ok. Ja sam čekirao da sam dozvolio da... Da, sada će biti. Da. Super. Još samo full screen i onda... Da li vidite sada, da li to u redu? Vidimo, nije u full screenu, ali... Meni, ok, ispričavam se, meni je... Znači vidite prezentaciju? Da, vidimo. Dobro, samo izvolite. Znači ovako, predstavila bih Hrvatsko apiterapijsko društvo, čija sam predsjednica već drugi mandat. Ono što mi zagovaramo, to je činjenica da apiterapija počinje u pčelinjaku, dobrom pčelarskom praksom, edukacijom pčelara i nošenjem sa svim ovim nezgodnim situacijama kojima se susrećemo, znači od globalnih klimatskih promjena do raznih bolesti, do raznih
drugih neugodnih situacija koje su zadesile pčelare, tako da naša edukacija se prvenstveno temelji na primjeni dobre pčelarske prakse prema FAO smjernicama recimo i nekakvim drugim stručnim smjernicama koje su dostupne na području Republike Hrvatske. Tako smo preveli, odnosno u suradnji s jednom firmom izdali 2 priručnika o smjernicama i suvremenog pčelarstva, znači i biotehničkim metodama u pčelarstvu, ali i o bolestima. Ono što ste rekli na početku, član sam Povjerenstva za ocjenjivanje meda u Republici Hrvatskoj već više od 10 godina. Znači imamo unutar Republike stalno ocjenjivanje meda i to je na neki način inventura proizvodnje u svim regijama i analiza kvalitete samih pčelinjih proizvoda. Naravno da imamo uvid u cjelokupnu situaciju, onda zapravo iz godine u godinu možemo raditi na edukaciji pčelara i na poboljšanju kvalitete proizvoda. Znači to je vrlo bitno da imamo ta ocjenjivanja, da vidimo šta se proizvodi, kako se proizvodi i kako se može više i bolje. I tako, što se tiče same apiterapije, znači u Hrvatskoj je već dosta dugo prisutna knjiga slovenskog doktora Petra Kapše, znači on je liječnik medicinar, koji je napisao liječenjem pčelinjim proizvodima, odnosno apiterapija. I u zadnje vrijeme, znači posljednje 2 godine, je novi priručnik u suradnji sa 27 autora pčelarstvo, apiterapija i apiturizam, koji također na neki način odgovara na sve izazove s kojima se susreću pčelari, vezano i uz apiterapiju, ali i uz jednu relativno novu granu pčelarstva, odnosno agroturizma, a to je apiturizam. Tako da se trudimo razvijati sve ono što bi se moglo u vezi pčelarstva, da ne ostajemo samo na dijelu apiterapije. Isto tako u Hrvatskoj je apiterapija priznata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, znači kod nas nisu prepušteni sami sebi, nego imaju od 1 do 3 puta godišnje kontinuirane edukacije koje polažu, gdje se usavršavaju, gdje imaju savjetovanja i sve ono što im je potrebno da bi što bolje obavljali svoju apiterapijsku dužnost. Isto tako udruženje ima svoj etički kodeks koji svi poštujemo. Što se tiče registra apiterapeuta na nivou Hrvatske, oni su registrirani u sklopu obrtnog registra i svi su oni registrirani tako za pružanje usluga apiterapije, znači oni imaju doista veliku i financijsku i materijalnu i moralnu odgovornost. Tako da kod nas apiterapija je prilično regulirano stanje. Isto tako imamo i ove simpozije za edukaciju liječnika i ljekarnika. Vidite da je ove godine bio 6. simpozij o vrijednosti pčelinjih proizvoda u očuvanju zdravlja sa međunarodnim sudjelovanjem. Te naše simpozije, znači svake godine u kontinuitetu prate svi naši članovi, nadograđuju znanje, a isto tako boduje Hrvatska liječnička komora, s time da su svi oni sa međunarodnim sudjelovanjem, pa tako uvijek s ponosom ističem odličnu suradnju koju imamo sa kolegama iz Slovenije, konkretno s kolegama koji su iz Medeksa, isto tako sa kolegama iz Srbije, doktorica medicine Zorica Plavšić, koja ove godine na simpoziju održala izvanredno predavanje o primjeni apiterapije i prevenciji upale pluća, covidu i svemu ostalome, što je stvarno goruća tema i zapravo je tu velik potencijal za daljnju razradu suradnje. Isto tako imamo i kolegice odnosno kolege iz prvog apiterapijskog društva iz Bihaća, doktoricu Melisu i doktoricu Edinu i doktoricu Meru, koje su također govorile o biološkoj aktivnosti, mehanizmu djelovanja DSHDA. Znači doista kad pričamo o apiterapiji, mi pričamo o konkretnim stvarima, o mjerljivim stvarima, znanstveno utemeljenim tvrdnjama, znači sve ono što je doista potrebno da bi imali jednu ozbiljnost i težinu, onako kako ima zapravo briga o ljudskom zdravlju. Isto tako je jako važna ta međunarodna suradnja. Ovo je samo jedan primjer kako sam sa kolegama iz Ljubljane na 6. apimedicina i apikvaliteta međunarodnom simpoziju u Rimu 2016. godine imala znanstveni rad o djelovanju propolisa i matične mliječi, odnosno antibakterijskom djelovanju na
bakteriju Pseudomonas. Ono što je zanimljivo da je u Hrvatskoj apiterapija ne samo priznata i podržana, nego jednostavno je i prepoznata kao vrlo kvalitetna, jeftina i vrlo djelotvorna metoda za očuvanje zdravlja. Pa je tako uz podršku grada Novske recimo održan i prvi međunarodni, odnosno prvi hrvatski simpozij praktične apiterapije sa međunarodnim sudjelovanjem. Prošle godine je bilo povodom Svjetskog dana pčela taj prvi simpozij, ove godine će povodom Svjetskog dana pčela biti takav drugi simpozij. Znači ne samo da održavamo simpozije unutar Hrvatskog apiterapijskog društva, nego jednostavno je to prepoznato od lokalne zajednice i od države, te smo taj način i podržani. Isto tako ne samo da je tu Novska, nego je tu i grad Labinsko, imamo izvanrednu suradnju već više od 5 godina. Znači od prvih dana ocjenjivanja meda, pa evo sada do prošle godine kada nas je COVID malo usporio u nekakvim nastojanjima promocije apiterapije, znači imali smo prvu nacionalnu konferenciju pčelarstva, apiterapije i apiturizma, također sa međunarodnim sudjelovanjem, također uz podršku grada i županije i čitavog niza općina, znači jednostavno apiterapijsko društvo je tu suorganizator, sukreator koji ima podršku zato što, kao što sam rekla na početku, prepoznat je uspjeh i vrijednost našeg rada. Isto tako u sklopu Dana medovištine vidite da smo imali čitavu paletu događanja, bez obzira što je isto tako COVID komplicirao stvari, ali gastro ponuda sa pčelinjim proizvodima, ocjenjivanjem meda, degustacija i prodaja meda, apiterapijsko savjetovalište gdje jednostavno struka savjetuje potrošače o vrijednosti pčelinjih proizvoda i naravno radionice na temu apiturizma i isto tako apifarmacije. Znači kada govorimo o apiterapiji, mi zapravo govorimo o pčelinjim proizvodima koji su ipak malo drugačiji od ovih ostalih, koji imaju čuvanu biološku vrijednost, koji imaju laboratorijsku potvrdu kvalitete. To je vrlo bitan naglasak da sve što se radi, radi se uz argument kvalitete i uz podršku struke. I zapravo isto tako imamo izvanrednu suradnju i sa kolegama iz Slovenskog apiterapijskog društva, konkretno i kolege iz Medixa nas odlično podržavaju, prate nastojanja da sve što radimo da bude doista nesebično dijeljeno znanje, kao što je bitno da suradnja pčelar, liječnik, ljekarnik što se tiče apiterapije, isto tako je bitna i suradnja između prvo unutar država, a onda i regionalno, međudržavno, s obzirom da jedni druge guramo naprijed i pomažemo razvoju apiterapije na zadovoljstvo svih naših korisnika. Isto tako, ponosno bih rekla da sam počasni član prvog apiterapijskog društva Bosne i Hercegovine, s kojima isto tako imam divnu suradnju, vrlo mladi, vrlo ambiciozni stručni ljudi koji žele razvijati apiterapiju po jasnim standardima struke. Evo ga, to bi bilo sve od mene, da ne dužim previše, ne znam koliko je vremena ostalo, ali u svakom slučaju mislim da je to dovoljno. Hvala na pažnji. Hvala vama, Gordana. Žao mi je što nemamo više vremena. Znam da biste imali još dosta toga da nam kažete, ali takva je organizacija ovog događaja. Slažem se s vama, zdravlje ljudi je izuzetno važno i treba pristupiti ozbiljno, znači uz saradnju stručnih ljudi, to se sigurno može uraditi kvalitetno, a mi pčelari smo tu samo da pružimo pomoć. Sljedeći naš sagovornik je dr. Melisa Oraščanin, docent Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i predsjednica prvog apiterapeutskog društva u Bosni i Hercegovini. Moram da kažem, imao sam zadovoljstvo da prisustvujem 6. Međunarodnom kongresu pčelarstva i pčelinjih proizvoda u Sarajevu. Žao mi je što nismo imali više vremena da se ispričamo, ali siguran sam da će biti vremena. Melisa, izvolite. Hvala. Dobro večer svima. Evo, prvo hvala na lijepim riječima i vama i doktorici Gordani. Evo, kao što ste rekli, znači ja sam predsjednica prvog apiterapijskog društva u Bosni i Hercegovini i docent na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ovako, evo ja ću pokušati da vidim da li će meni uspjeti prezentacija. Da li vidite?
Nažalost, ne. Evo, samo malo. Znači, ne ide nešto. Ne, Nažalost, još uvijek ne. nešto sam vidimo. Nešto nam je tehnika. Da. Evo ga, sad ćemo vidjeti. Još jednom da pokušamo, ako ne. Sad? Ne. Nažalost. Pokazuje neku grešku. Nema veze, evo ništa, ovako ćemo. Nadam se da nije problem. Kao što smo i rekli, prvo apiterapijsko društvo u Bosni i Hercegovini je, evo kao što je doktorica Gordana rekla, jako mlado udruženje. Osnovani smo prošle godine i to je jedno prvo takvo jedno udruženje na nivou Bosne i Hercegovine. Zašto tek sad došlo do potrebe u stvari za takvim jednim udruženjem? Jednostavno zbog slabe i organizacije i svih tih nekih, svi su imali u stvari potrebu za udruženje, međutim niko se nije upustio u takvu jednu aktivnost. Međutim, pošto se ja već evo nekih 15 godina bavim istraživanjem meda i moja doktorska disertacija je bila na tu temu, znači karakterizacija meda na području Unsko-Sanskog kantona koja je odbranjena u Zagrebu na Prehrambenom biotehnološkom fakultetu i već dugi niz godina se bavim tom tematikom, međutim uvijek je nešto nedostajalo. I ono što smo znači kroz saradnju sa ovim pčelarima i svim pčelarima koji u stvari bave se proizvodnjom tih pčelinjih proizvoda sa dodanom vrijednošću i različite znači te proizvode koje koriste za poboljšanje zdravlja, jednostavno su tu uzimali da kažemo to sa koljena na koljeno ili su uzimali određene neke recepte koji možda jesu dokazani ili nisu dokazani, tako da kroz godine tog istraživanja i praćenja i kad pogledamo znači u okruženju, svaka država ima već dugu tradiciju apiterapije, jedino smo mi evo malo tu zakasnili. Onda smo kolega Armin Nuhanović koji je pčelar i ja smo u kontaktu sa doktoricom Gordanom položili, znači slušali tečaj apiterapije i apiturizma, znači koji je organizovan ispred Hrvatskog apiterapijskog društva. Poslije tog tečaja, znači kad smo dobili te certifikate, logičan slijed je bio znači da pokrenemo tu inicijativu da jednostavno se tako jedno udruženje osnuje i na našim prostorima. Ono što je, da kažemo, karakteristično za naše udruženje jeste da su stvarno sve mladi ljudi, da su to obrazovani ljudi. Mi u udruženju imamo znači 2 doktora nauka, znači kolegicu Meiru Bektašević, Edinu Šetović, kolegu Armina koji je pčelar praktičar, koji je također apiterapeut. Imamo kolegicu koja je završila za pčelinje bolesti. Jednostavno smo pokušali ono što se i dosad spominjalo, da apiterapija jednostavno mora biti u suradnji i sa naukom i sa strukom, znači da jednostavno daje te određene znanstvene dokaze o upotrebi tih pčelinjih proizvoda. Zašto je ono što mi evo kao udruženje pokušavamo jeste da se svi ti proizvodi koji se nađu na tržištu, koji pčelari znači proizvode, da se kontroliraju i higijenska ispravnost, dobra pčelarska praksa i da sačuvaju sve te biološki aktivne komponente koje se nalaze u tim proizvodima kako bi dobili na kraju taj učinkovit apiterapijski znači efekat. Zato što samo znači hranjive i ljekovite te vrijednosti imaju jedino pčelinji proizvod visoke kvalitete. Znači samo tako mi možemo dobiti na kraju i odgovarajuće znači proizvode koji će nam služiti u očuvanju zdravlja. Na našem prostoru dosta pčelari proizvode te api proizvode, međutim evo sad kad smo mi pokrenuli udruženje, dosta njih se je također znači odmah uključilo u udruženje, što nam je jako drago, iako smo tu bili da vam kažemo malo onako sumnjičavi da li će to sve ići, međutim jedva su čekali i da se tako nešto pokrene i kod nas. Ono što mi također pokušavamo da kažemo
ne samo da educiramo pčelare, već da se ta edukacija proširi najvećim dijelom na potrošače. Znači oni su ti koji su najbitniji, da jednostavno podignemo svijest o značaju svih tih proizvoda. Samo tako će znači i pčelari jednostavno imati potrebu da ti proizvodi budu što bolje očuvani. Prvo apiterapijsko društvo, znači rekla sam da smo mlado udruženje. Iako smo mlado udruženje, iza sebe imamo puno aktivnosti, stvarno smo krenuli s tim onako da kažem srčano i stalno idemo i dalje u edukacije. Pošto smo kolegice i ja na fakultetu, imamo tu jednu, da kažemo, privilegiju da možemo raditi naučno-istraživačke radove vezano za API proizvode, tako da stalno radimo određena istraživanja, objavljujemo radove. Ovo sad zadnje što radimo jeste utjecaj, znači 10 HDA kiseline u matičnoj mliječi, znači da sa naših područja mi imamo određene podatke o našim proizvodima. Pored toga prisustvujemo znači na različitim kongresima, na skupovima, imamo izuzetno dobru saradnju, kao što je doktorica Gordana rekla, sa Hrvatskim apiterapijskim društvom, sa kolegama znači u Sloveniji, u Srbiji, znači na cijelim u regionu smo uspjeli ostvariti te kontakte da pokušamo zajednički napraviti nešto na tom planu, jer samo zajednički možemo u stvari napraviti pomak i apiterapiju i upotrebu tih pčelinjih proizvoda staviti znači na mjesto koje ono i zaslužuje. Evo, žao mi je što ne možete vidjeti znači sve te neke kroz slikovito te aktivnosti. Također smo potpisali saradnju sa Poljoprivrednim zavodom, znači koji moći će vršiti analize, sa Nacionalnim parkom Una, da se tu razvija određeni dio i apiterapije kroz apiturizam. Također smo evo sa kolegicom Gordanom ovu slikovnicu pčelice kroz vrtićke dob i školski uzrast pokušali znači djecu da animiramo znači o vrijednosti tih pčelinjih proizvoda. Također ono što bi naglasila jeste da smo evo u saradnji sa pčelarskim udruženjem Medena Tuzla, u stvari Nektar iz Tuzle, također imamo izuzetno dobru saradnju i ono što je naš sljedeći plan, pored svih ovih aktivnosti koje obavljamo, jeste da ove godine organiziramo jedan kongres, simpozij o apiterapiji koji bi se prvi put odvijao u Bosni i Hercegovini. Ono što također pokušavamo jeste da, pošto se sve više pojavljuje trend, negativan trend patvorenja i svega ostalog, znači mi smo u suradnji sa Poljoprivrednim zavodom pokrenuli, da kažemo, jednu inicijativu da se više radi kontrola tih patvorenja, znači meda, da se lažni med povlači sa tržište i da vam kažem imalo je stvarno dobrog učinka. Znači mlado smo udruženje, imali smo evo puno tih nekih aktivnosti, imamo i dalje planova, nadamo se da ćemo kroz zajedničku saradnju uspjeti i kroz određene zajedničke projekte naći jednostavno to mjesto gdje ćemo moći svi zajednički nastupiti. Evo toliko od mene, žao mi je što niste mogli vidjeti prezentaciju, tako da evo to ćemo kasnije onda proslijediti. Toliko od mene. Hvala vam lepo. Slažem se s vama, edukacija je na prvom mjestu i Republika Srbija je dosta učinila na ekstenzivnom razvoju pčelarstva. Mislim da je sada došlo vreme da se okrenemo intenzivnom razvoju pčelarstva, a to podrazumeva edukaciju na prvom mjestu. Beogradsko udruženje pčelara se bavi, kao što znate, tim urbanim pčelarstvom. Nama ciljna grupa nisu samo pčelari, nego široka gradska populacija, od dece predškolskog uzrasta do odraslih, da im objasnimo koliko je važna pčela, ne samo medonosna pčela, nego sve ostale. U Beogradu ima preko 250 različitih vrsta pčela. Znači, pokušavamo sve da damo akcenat na tome i da edukujemo građanstvo, da im omogućimo da znaju kako da koriste sve pčelinje proizvode. Koliko god mi pčelare educirali, jako je bitno po meni da educiramo potrošače. Znači da vide cijeli taj aspekt, znači primjene
i značaja pčela zbog samog tog održivog razvoja kako u ruralnim, tako i urbanim sredinama kod zapošljavanja i svega ostalog. Jasno, potpuno se slažem s vama, to je i naš cilj. Nadam se da ćemo uspeti i ovo što ste predložili da zajedno svi, znači barem mi u ovom području gde nema jezičkih barijera, ajde tako da se izrazim, možemo stvarno razmenjivati iskustva i jedni od drugih mnogo naučiti. Posebno udruženja koja već imaju tradiciju, imaju iskustvo, evo da se udružimo i da jednostavno zajednički nešto pripremimo. Hvala vam lepo. Pozdravljam vas, a sada ću zamoliti doktorku Azru Sinanović, ona je doktor veterinarske medicine i magistar nutricionizma. Posjeduje preko 15 godina profesionalnog iskustva u prehrambenoj industriji, sektoru poljoprivrede, ruralnom razvoju i animalnoj proizvodnji. Član je udruženja za nutricionizam i dijetetiku hranom do zdravlja od 2015. godine, a od 2019. godine i podpredsednik udruženja. Osnivač je i član udruženja za promociju sigurne hrane u Bosni i Hercegovini, aktivan član tehničkog komiteta za hranu pri Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Objavila je preko 35 naučnih i stručnih radova iz različitih oblasti, a posebno iz oblasti apiterapije i pčelarstva na brojnim kongresima i simpozijuma u Bosni i Hercegovini i u regiji. Ja sam pokušao biografiju ili CV svih učesnika da skratim što je moguće na kraće, da bi i vama, da biste imali što više vremena. Azra, izvolite. Hvala puno na predstavljanju i hvala puno na pozivu da večeras učestvujem u jednom ovako značajnom događaju kao što je ovaj multikongres. Kao što su i moje koleginice i profesor prije mene pokušali, evo pokušat ću i ja da šerujem svoju prezentaciju, ali sada više nisam uvjerena da ću uspjeti. Izgleda da hoćete. Evo samo sekund da vidimo slide show, ili to krenuti od početka. Da. Vidite? Odlično, vidimo. Znači uspjela sam, wow. Da, bravo. Sreće izgleda. Ja bih željela večeras da vam predstavim apiterapiju u Bosni i Hercegovini generalno, obzirom da je moja koleginica, profesorica predstavila prvo apiterapijsko društvo i aktivnosti koje ovo društvo obavlja i u širenju jedne te pozitivne misli uopšte o apiterapiji u Bosni i Hercegovini. A šta je generalno i kakva je apiterapija u Bosni i Hercegovini, pokušat ću ovako kratko za ovih 10 minuta da vam predstavim. Pa kakvo je stanje apiterapije u Bosni i Hercegovini? Prema nekim podacima gdje smo računali, gdje smo uzimali broj pčelara koji su registrirani u odnosu na ukupni broj stanovnika koji smo imali po zadnjem popisu u Bosni i Hercegovini, ispada da 3 pčelara dolaze na 1000 stanovnika u Bosni i Hercegovini. Prema nekim podacima koje smo nalazili, u Sloveniji je nešto bolja situacija, 4 pčelara na 1000 stanovnika, tako da i u Bosni i Hercegovini ne bježimo očigledno daleko za Slovenijom, koja se smatra jednom od zemalja koje drže zaista vrh što se tiče samog pčelarstva u regiji. Naravno, dio pčelara svakako nije upisan u registre i to su obično pčelari i hobisti koji imaju do nekih 10 košnica samo za svoje vlastite potrebe. Jedno stanje apiterapije u Bosni i Hercegovini, kad pogledamo ove apiterapeutske pripravke, ko ih proizvodi, kako ih proizvodi, pa pčelari se negdje u 10 do 20% bave uopšte pripremom apiterapeutskih pripravaka, pored naravno meda koji se smatra glavnim proizvodom, a tu svakako za pripravljanje ovih pripravaka prednjače specijalizirane kompanije i svakako farmaceutska industrija, što domaća, što naravno iz uvoza. Ono što je značajno i što je koleginica ispomenula, to je sama ta promocija apiterapije u Bosni i Hercegovini i ona se najčešće odvija putem ovih udruženja. Kongres koji smo spomenuli o pčelarstvu i pčelarnim proizvodima je startao 2016. godine i od tada do danas kongres je imao 6 kongresa, prošle godine je bio 6 i ove godine očekujemo 7. kongres o pčelarstvu i svakako značajan dio tog kongresa je svakako ta sekcija o apiterapiji, gdje pokušavamo kroz različite teme zaista promovisati. Svakako to je ovo udruženje građana, prvo apiterapijsko društvo koje je startalo 2021. godine i naravno udruženje hranom do zdravlja koje je inicijalni tvorac i pokretač ovog kongresa o pčelarstvu.
historijat apiterapije u Bosni i Hercegovini. Meni je zaista drago što je profesor Mladenović spomenuo Nijaza Abadžića. On se smatra jednim od preteča, znači, apiterapije, jednog od glavnih promotora apiterapije, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji. I poznata je emisija koja je bila i koja se gledala zaista u cijeloj regiji, a to su bila popularni serijal Krilati farmaceuti. I zaista je jako puno doprinjeo promociji i znanju uopšte o apiterapiji u cijeloj regiji. Kakva je apiterapija danas u Bosni i Hercegovini? Mislim da se ne razlikuje puno od Srbije i u Bosni i Hercegovini, koliko smo mogli prepoznati, koristi se nekih 8 pčelinjih proizvoda najčešće u apiterapiji, dok se u zapadnim zemljama koristi čak 17 proizvoda. Prepoznali su 17 u odnosu na naših 8, pa nadamo se da će u skorijoj budućnosti ovaj dijapazon proizvoda se sve više i više zaista širiti. Kako je, što se tiče samo zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, apiterapija kao apiterapija nije prepoznata zakonodavstvom, prepoznati su određeni pčelinji proizvodi, oni su definisani jednim pravilnikom koji je izašao 2009. godine i sa jednom dopunom 2011. godine, gdje čak nisu uvršteni ni svi proizvodi koji se danas koriste u pripravcima i u smješama u Bosni i Hercegovini, tako da je tu potrebno jako puno raditi na samoj ovoj legislativi kako bi priznala i apiterapiju, a naravno i apiterapeute koje pokušavamo zaista kasnije i licencirati. U kakvim se naravno formama i kakvi su to pripravci apiterapeutski, slično je znači u svim zemljama u regiji, to su znači proizvode ili kao pojedinačni proizvodi u obliku nekih mješavina ili mješavina znači ovog ljekovitog bilja i samih proizvoda od pčela. Svakako tu forme diktiraju, zavisi od industrije gdje se proizvode, odnosno da li je u pitanju farmaceutska industrija, da li su to u pitanju specijalizirane kompanije gdje više se proizvode na u nekim specijaliziranim pripravcima koji nisu u formi kakve možemo naći u farmaceutskoj industriji, a to su neke kapsule ili tablete, i naravno sami pčelari koji pripravljaju ove pripravke na nekim mnogo jednostavniji način. Obično su to neke mješavine različitih pripravaka na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda. Ono što je značajno u Bosni i Hercegovini, to je da u zadnje desetljeće zaista karakterišu sve veći broj apikomora koje su zauzele sve veće mjesto u apiterapiji, i ova promocija apiterapije u stvari i najviše i krenula preko samih ovih apikomora koje su se promovisale. Mnogi ljudi kada ispomenemo apiterapiju automatski imaju asocijaciju na apikomoru, ne vide apiterapiju, da su to u stvari svi pčelinji proizvodi koji se koriste u medicinske svrhe, kao što je gospodin Rajkić na početku i rekao. Jedan od zaključaka koji možemo izvesti i šta je to što je potrebno da bi se znači unaprijedila apiterapija. Profesorica je spomenula je nedovoljna edukacija samih pčelara, apiterapeuta, ali naravno i stanovništva, odnosno konzumenata prije svega, i nedostatak zakonske legislative. A ono što nam je potrebno, ono što nedostaje zaista Bosni i Hercegovini, to je jedna šema edukacije i certificiranja, licenciranja apiterapeuta, jer kao što i znamo u Bosni i Hercegovini ne postoji još uvijek zvanična licenciranje apiterapeuta, već se to licenciranje i certifikacija, odnosno edukacija obavlja u zemljama u regiji, tako da je to neophodno uraditi u budućnosti ukoliko želimo da zaista apiterapija zaživi, zauzme ono mjesto koje bi trebala da zauzme i koje zaista pripada. Hvala vam na pažnji, ovo je jedan moj kontakt, ja sam gledala da budem što kraća kako bismo ostavili vremena za diskusiju. Azra, hvala vam lepo, meni više nego interesantno, slažem se s vama u svemu, naročito u ovom delu da bi trebalo da se i zakonodavstvo uključi u regulisanje ove oblasti i da imamo licencirane apiterapeute. Mislim da svi vi koji ste iz struke nauke možete dosta tome doprineti, predložiti zakonodavcu šta da uradi i postepeno to tako i uraditi. Hvala vam lepo još jednom. Sada bih najavio Katju Peruzi, inženjera prehrane, sertifikovanog apiterapeuta i pčelara iz Mežica.
Mežice su grad na severu Slovenije koji je 2016. godine bio nazvan slovenskom zlatnom opštinom, najpodobnijom za život pčele. Kateja je trenutno u saradnji sa Dominikom Koritnik-Trepel, koja je prošle godine kod nas imala jedno izuzetno predavanje na temu apiturizma, uključena u realizaciju projekta Put pčela, koji će uključivati opštinske strukture i apiturizam. Prošle godine kada je Dominika kod nas držala predavanje o apiturizmu, ja sam to predavanje najavio Srbija ima puteve vina, nadam se da će imati i puteve meda. Ali da ne dužim, Katja, izvolite. Hvala. Nadam se da ja ću imati možnost da podijelim sa vama. Ide? Da. Da, ok. Još full screen i... Da, samo. Ide? Da. Nemamo full screen još uvijek, ali Ne ide. ne vidim full screen, nego vidim prezentaciju kao početak sa... Da, izgleda će sada biti, samo moment. Sada smo izgubili kompletnu sliku. Malo pre je bila slika na kojoj se vidi prezentacija, ali sa leve strane sa svim onim slajdovima koji treba da idu jedan po jedan, nije bio samo u full screenu. Sada... Samo screenu, tako možda još jednom. Sada? Da, sada vidimo prezentaciju sa onim slajdovima koji su sa strane. Ne vidimo je u full screenu, da kad tu na to kliknete, trebalo bi da, nažalost, izgubi se totalno slika. Da, da. Meni ne smeta, ako možete i on samo... Ok, onda radimo tako. Vidi se u svakom slučaju prezentacija. Da, izvolite. Da, ok. Dobro večer svima. Moja prezentacija bit će nekoliko drugačija. Ja ću govoriti o apiterapiji, kao sastavni dio urbanih pčelarstva. I baš mi je zadovoljstvo ove više tematske manifestacije koja potiče mnoge segmente, između toga razvoj apiturizma u vezi civilnog sektora i općinske strukture. Moje ime je Katja Peruci, certificirana terapeut, pčelarka i čovjek koji ljudi upoznaju šta je i kako se može u razvoj građanske općinske strukture. Tražili smo vezu između terapije i turizma i pronašli je u produktu takozvanem Put pčele BPET.net. BPET.net ovo je, je mreža pčelinjih putova zasnovana u godini 2016 u Ljubljani, sada i međunarodno poznata. To je koncept koji povezuje životne sredine, biodiverzitetu i izazovnosti hranom. Naše priče. Kod nas je sve počelo sa pčelinjakom koji kroz godine nekoliko kozmetičkih. Isto vrijeme počelo je školovanje za program koji će pohađati već u tim. Muški se išao je u pčelinjaka. U stvari na kraju dobili smo apiterapeut. Počeli smo da ljude upoznamo sa apiterapijom. Da predstavljamo dobre karakteristike api inflacije. Masaž s medom, bavimo se proizvodnom meda, polen, propolisa, pripreme domaćih krema. Vidimo se. Da, ja vas vidim, signal
nije Aha, sad- baš najjasniji, malo se prekida, ali Da. ne znam razlog šta je, verovatno da je malo slabija konekcija, ali šta da radimo? Aha, sad je pravi slajd. Ok, može da ide dalje. Da. Ok. Tako je, dolazim iz Mježice, gradića baš na granici sa Austrijom, koji je u prošlosti bio dobro poznat kao turistički grad za sve zimske sportove, za skijanje. Bio je termin za pripremu reprezentativnih klubova. U ovo vreme imali smo sve, imali smo infrastrukturu. Hotel. A hotel je sada prošlost. A kako ovo da se nudi kao turistički prostor? Može se. Dobro strategiju, treba nekoliko ljudi, mnogo mašte i vole raditi, kako i sluša i dobru ideju i potporu sa strane opštinske strukture. To je prije bilo rečeno, Mježica je bila u godini 16, bila je zlatna općina. Veza nam je jako loša sa Katinom. Da. Sad se čujemo. Da, sad za trenutak vas ukočila se i slika i nisam vas ništa čuo. Izvolite. Da. Ok. U 2016. Mježica bila je proglašena kao zlatna općina najljubaznijima pčelama. U ovo vrijeme je bilo u centru grada adaptirana kuća i dobili smo isto tako pčelarski muzej, izgrađen nov put sa osnim biljkama uduženih kilometra i pol. Ali sve ovo treba nekako upoznati koliko ljudi koji imaju obrazovanje i sve se poklopilo. Htjeli smo da napravimo put urbanog pčelarstva. I došli smo do odluke uz pomoć Trepel, sad pravimo put pčele kao deo pčelarstva u Mježici. A do toga trebalo je nešto strategije. Dobili treba nam strane općinske strukture čelnika koji obuhvata zakon sve općinske uredbe vezane na pčelarstvo koje pojedina općina sama da donese. Onda sljedeće dobar produkt koji možemo proširiti tako da je ne zacementiramo. Pažljivo birati ljudi za lokalne i pčelarske vodiče i obrazovati ih na odgovarajući način. Pružaoce usluga, ugostitelje pružaoca turističke farme. Onda zajednički brend za naš grad koji uhvatao više provajdera i proizvoda i na kraju apiturizam ponuditi kao granu turizma periferija. Postaviti naš grad na turističkom, onda biti u stanju privući isto tako turiste kod nas. Onda djelovati veća veza unutar grada u budućnosti drugih gradova, isto tako i po krajnji i jedinstveni sa svojom ponudbom, obratite se sa gradovima koji dio, turističku ponudu i svoj grad i poštovati njegovo. Ponude treba razjasniti. Apiterapija može se uključiti kao sastavni dio urbanog, odnosno može se tražiti kao posebna ponudba.
Ovdje je nekoliko fotografija. Ovdje je jedna stanica pčelinje staze. Sad postoji u Mežici. Ima mnogo zelene prirode. Ovdje samo da vam predstavim nekoliko zgrada. Je pčelarski muzej, crkva, najljepšu školu u Sloveniji, pograđeno 1926. A za kraj možda samo da dam jednu kako možete kao uključiti se u društveni život. 20. dan pčela mi smo proslavili crtanim krvom, a isto imamo u Mežici festival makaron fleša. To je da i pčelari kuvamo sam. Kraju. Odličan početak za sve nas ovdje u Mežici. Znamo da ispred nas imamo dobar uzor naše pčele. Hvala na pažnji i dobrodošli kod nas u Mežici. Katja, hvala vam lepo na vašem izlaganju. Žao mi je što je signal malo bio loš, pa nismo mogli baš sve da vas čujemo. Ja sam imao sreću i bio sam prošle godine u Sloveniji jesenas na API Slovenije u Malom, na brdu pri Lukavici. Prijatelji iz Slovenije su me vodili u Ivančnu Goricu da vidim školu, kako je uređena, rodno mesto Sivke, kako i vi mi to kažemo, i više je nego dobro i ukusno urađeno, i mislim da ono što stalno ponavljam i mi u Srbiji i u celom regionu moramo intenzivirati pčelarstvo, znači moramo sve segmente vezane za pčelarstvo, a tu je i apiturizam i apiterapija i svi pčelinji proizvodi, i ono što ste vi u Sloveniji dostigli, a to je da se preko 90% pčelinjih proizvoda proda na kućnom pragu, što znači brendirano sa malim etiketama, sa jasnim geografskim poreklom, a ne da se izvozi u buradima. Ali da ne trošim vreme, Katja, hvala još jednom. Sada bih zamolio doktora Slađana Rašića, vanrednog profesora na Fakultetu ekološke poljoprivrede Univerziteta Edukons u Sremskoj Kamenici, koji je takođe i predsjednik Srpskog društva za testiranje i ocenjivanje meda. Slušao sam ga više puta, uvek sam čuo nešto novo i sva njegova izlaganja su bila izuzetno interesantna. Dosta se kreće po sajmovima i prikuplja nove informacije koje nam vrlo rado prenosi. A da ne dužim, Slađane, izvoli. Ja se zahvaljujem, Stanko. Pozdravljam sve koleginice i profesora Miću Mladenovića koji su učestvovali do sada i naravno sve ljubitelje pčela i buduće ili sadašnje apiterapeute kojih ima, boga mi, preko 70. Meni je zadatak da budem poslednji u nizu. Nekad je to najlepše, nekad nije. Meni je ostalo po ovoj satnici još 2 minuta, ali ja ću produžiti malo, pošto imamo svi po 10 minuta. Slobodno. Ja sam znao da će biti malo duže od sata, prema tome slobodno. U redu. Po dogovoru sa organizatorom, moj zadatak je za večerac bio da na neki način malo pogledamo šta se dešava u svetu apiterapije, pa sam tako, tragajući za interesantnim informacijama, došao do jednog veoma važnog, krucijalnog skupa za apiterapeute koji se održao prošle godine u vremenu korone od 20. do 29. maja, bio je online, na online platformi, i to je bio prvi zajednički svetski apiterapeutski kongres. Veoma interesantan, sa raznolikim učesnicima, sa veoma interesantnim temama. Ja sam ih ovde sublimirao, isklasirao. Moja prezentacija nije jako
zanimljiva kao što su bile prethodne sa lepim slikama, prepuna je teksta. Namerno sam ga tu stavio da bi ljudi koji su tu možda eventualno svojim aparatima slikali, odnosno telefonima, nešto je za slikanje interesantno, nešto nije, ali ima nekih stvari koje su zaista na neki način nama neka vodilja, u kom pravcu se razvija apiterapija, kako ljudi u svetu rade u toj oblasti i koje su oblasti sada najzastupljenije što se tiče korišćenja svih pčelinjih proizvoda za zdravstvene svrhe. Vidite, predsjednik kongresa je bio počasni čuveni profesor Fang Zhu iz Kine. Predsjednik ovog kongresa bio je predsjednik ujedno i Internacionalne federacije apiterapeuta Ali Atayoglu iz Turske. Kopredsjednik kongresa bio je Andres Montenegro, predsjednik Latinoameričke federacije apiterapeuta, generalni sekretar poznati naš komšija dr. Stefan Stagnaciu iz Rumunije, koji je inače sekretar Svetske organizacije apiterapeuta, i sekretar kongresa je takođe bio iz Latinske Amerike, iz Ekvadora, Jose Cabrera. Bilo je preko 150 govornika iz 30 različitih zemalja. Skup su otvorili zvaničnici iz ministarstva resornih za poljoprivredu i srodnih ministarstva Turske, a tu su bili i, da kažem, poznati apiterapeuti, doktorka Kristina Matescu, koja je predsjednica naučne komisije za apiterapiju pri Apimondi, i gospodin James Townsend Furley, koji je direktor, odnosno predsjedavajući Svetske grupe za istraživanje propolisa. Vidjet ćete, učesnici su uglavnom iz Južne Amerike i iz Male Azije, odnosno iz Turske. Ima kolega iz Bosne i Hercegovine, takođe kao učesnika ima i kolega iz Slovenije, ali je primetan izostanak radova sa zapada. Znači, nešto se tu dešava, da li je to takva tendencija neka da se ljudi sa zapada nisu bavili u vremenu korone uopšte istraživanjima koji se tiču zdravlja, nisam baš siguran da je to razlog, ali nema veze. U svakom slučaju donositi svoje zaključke. Ja ću vam ovde predstaviti sve naučne programe kroz tematske grupe koje su bile, a u desnom ćošku imate broj radova koji je bio u okviru grupe. Pa je tako apiterapija u svetu bila zastupljena sa 15 radova, medicinsko mednosno bilje i medicinsko pčelarenje sa 3 rada, etike i legislativu o apiterapiji sa 3, propolis, med, otrov, matični mleč. Interesantno, imala je 4 rada sa apilarnilom, ne znam da li znate šta je to je mleč koji se dobije iz larvica određene starosti, zatim imao polenu i pergi, bio je obrađen vazduh iz košnice u apiterapiji, bezbednost i kvalitet apiterapeutskih proizvoda, prevencija i tretman pri komplikacijama kod primene apiterapije, zatim tematske grupe su bile one koje su se ticale ispitivanjima in vivo apiterapiji, apiterapiji u veterini, imunologiji, infektivnih bolesti i u saniranju COVID-a, zatim kancer i apiterapija, epigenetika i apiterapija, ishrana i apiterapija, bolesti kože i dermokozmetika, pedijatrija i apiterapija, apiterapija u oralnoj medicini, apiterapija i turizam. To su oblasti koje su bile zastupljene i uglavnom su to u stvari i oblasti sa kojima i mi treba da se malo pozabavimo. Imalo je, nećete verovati, 32 panela. Kongres je trajao dosta dugo, 8 dana, tako da su imali vremena da obrađuju dosta tema. Uglavnom su se teme odnosile na primenu apitoksina, na propolise, neke nove vrste propolisa, kao što je taj crveni propolis, koga veličaju svi u Južnoj Americi, pogotovo Brazilci. Zatim lečenje amitrofične lateralne skleroze apiterapijom i prirodnom medicinom. Onda vrlo interesantan rad koga ću malo kasnije da isto još jednom pomenem, to je vežbe disanja sa propolisom. Zatim terapijsko dejstvo proizvoda košnice, pčelinji otrov u lečenju hroničnih bolesti i tako dalje, da ne čitam sve redom. Kažem, ko hoće može ovo da slika, ostaće još neki sekund ovako. Drugi deo je takođe sa panelima i kažem, ukupno je održano 32 panela i bili su svi veoma interesantni. Znači,
Čak su se 3 panela zadnje odnosila na apiterapiju uz pomoć bežaočnih pčela, odnosno melipona, koje su prisutne u Južnoj Americi. Posebne tematske grupe kolege iz Turske su zauzele mesto sa svojim razmatranjem u vezi propolisa. Znači, prvo su posebna sesija bila koja je razmatrala izvore propolisa, odnosno kritične tačke za zdravstvenu prednost određenih grupa propolisa, zatim određivanje bioaktivnih komponenti komercijalnih uzoraka propolisa koji se prodaju na tržištu. U sesiji 2 bila je ekstrakcija propolisa i veoma interesantan rad koji je meni onako baš interesantan, to je opasnost rastvarača, odnosno propilengdikola za trudnice i bebe. To je jako interesantan rad. Verovatno će oko toga biti još reči i polemika, ali u svakom slučaju kasnije ću se opet osvrnuti, to je vrlo interesantno, pa ćemo vidjeti još malo detaljnije oko toga. Treća sesija se odnosila na detekciju falsifikata neobeleženih proizvoda u komercijalnim ekstraktima propolisa, to isto imamo mi takav problem u regionu sigurno, znači kakva bi trebala da bude zakonska regulativa o tom problemu i na kraju je bila kompatibilnost prirodnih sastojaka sa više zadataka, odnosno zajedno delovanje apiterapije i fitoterapije. Teme su bile veoma interesantne, tu je bilo zaista mnogo radova. Od svih njih ja sam odabrao neke koje mogu da stanu u ove 10 minuta, možda ću malčice da preteram, ali nije loše da pogledate zajedno sa mnom. Prvi rad koji mi je onako baš zakupio pažnju, to je uticaj otpadnih metaboličkih proizvoda larve voštanog moljca na COVID-19. Znači, sve sam mogao da čujem, ali ovo u životu nisam čuo i ovo je zaista senzacija da lekovitu vrednost metaboličkih proizvoda larvi voštanog moljca, bilo velikog ili malog, pošto su istog sastava, ljudi su se setili i pokušali da na neki način saniraju posljedice, odnosno lečenje ili prevenciju COVID-19. Znači, obično su uzimane larve dužine od 1 do 5 cm i one su bile čuvane na odgovarajući način, a sve je to rađeno na Medicinskom univerzitetu u Bogomolec u Kijevu pod rukovodstvom profesora Masjutine. Znači, taj ekstrakt se pravio u špiritusu, bilo je vrlo bitno da ta veličina bude odgovarajuća, znači samo larvice koje su velike od 1 do 5 cm i onda je njihov nativni otpadni proizvod rastvoren u špiritusu i šema upotrebe je morala da bude isto kao svaka apiterapeutska šema, odnosno postepeni ulazak u punu terapijsku dozu, što će reći da bi odrasli trebali da uzimaju 5 kapi ujutru i uveče 3 dana, pa 10 kapi svakog jutra i veče isto 3 dana, pa onda 15 kapi svako jutro i veče još 3 dana, 20 kapi, pa 25, sve zavisnosti od toga koliko je čovek težak. Kod dece je malo opreznije, išlo se sa jednom kapi sa 1 godinom života, 1 kap ujutru i uveče 3 dana, pa onda 2 kapi ujutru i uveče 3 dana i tako dalje, s tim što se kod dece to davalo na supenu kašiku vode 15 do 20 minuta pre jela. Vrlo interesantan rad i mislim da će i oko toga biti dosta reči ukoliko nas ovaj COVID ne napusti uskoro. Jedan od radova koji je takođe veoma bitan, a koji se tiče propolisa, to je znači respiratorne vežbe sa sprejom propolisa koji su radili ljudi u Ekvadoru. To je neka biomagnetizmo se zove, znači promocija njihovih sistema prevencije i lečenja COVID-a uz pomoć propolisa i oni su naglasili evidentan sadržaj pinocimbrina i kofeinskih estera koji se nalaze u propolisu koji pomažu u razmeni gasova koja se dešava u plusima alveolama i na taj način pomažu u saniranju nekih pojava u toku COVID infekcije. Drugi rad koji se isto odnosi na propolis kao neka prevencija i lečenje i pomoćno sredstvo u lečenju COVID-a, takođe su iznali Stefan Stagnaciju i Alija Tatioglu. Oni su isto analizirali da 95% stanovništva i nema nekih problema sa infekcijom SARS-CoV-2, ali da 5% zaraženih i tekako imaju problema i to se uglavnom odnosi na ljude koji imaju slab imunni sistem, neke koje infekcije, komorbiditete ili duboku starost i onda
naravno se preporučuje ono što mi najbolje znamo i što proizvodimo, a to su lekovita sredstva i lekoviti proizvodi koji dolaze direktno sa naših pčelinjaka, koji su prepuni mikronutrijenata i farmakološki aktivnih supstanci koje mogu u svakom slučaju pomoći svakoj virusnoj infekciji, pa i u toku COVID-19. Isto su kolege iz Turske sa Departmenta za hemiju i biologiju na Univerzitetu u Trabzonu u nekim studijama zapazili da su najbolji sastojci koji postoji u propolisu miricetin, kvercetin, fenilester, kafeinske kiseline i hisperidin, koji inhibiraju vezivanje virusa COVID-19 za AC2 enzim i na taj način sprečavaju infekciju. Znači, propolis može da bude veoma dobar u preveniranju COVID-19, a takođe zbog nekih drugih svojih svojstava da leči, odnosno da uspešno sanira samu bolest, odnosno da sanira simptome bolesti i kasnije, znači, razvoj kompletne bolesti. U ovom radu se vidi, on je zaista vrhunski, to je najbolji rad što se tiče COVID-a i na tom kongresu bio, to su kolege iz Brazila radile. Tu su oni malo promovisali i svoj zeleni propolis koji je standardizovan i oni su zbog toga što je standardizovan napravili jednu objektivnu i uporednu studiju i dokazali su in vivo, znači sa pacijentima, bili ih je 124, koji su primali standardnu negu i plus oralnu dozu od 400, odnosno 800 mg na dan propolisa i utvrdili su da se prosečno za 7 dana skraćuje period boravka bolesnika u bolnicama kod ljudi koji su primili 400 mg, odnosno za 6 dana kod ljudi koji su primili 800 mg u odnosu na pacijente koji su imali normalnu proceduru, znači lečenja COVID-19. Što znači da sa višom dozom propolisa bile niža i stopa akutnog oštećenja bubrega nego u kontrolnim grupama. Uzimajući u obzir predložene krajnje tačke, zaključili su da je propolis smanjio vreme hospitalizacije pacijenata sa COVID-19. Vrlo interesantan rad sa dosta istraživanja. Sada je izdata i online, postoji kompletan pregled svih radova, s tim što nisu samo apstrakti, nego ima i punih radova. Mislim da je potpuno kompletan rad koji je oštampan, ima ga na netu online. Takođe, još su se ljudi bavili propolisom, uglavnom koji je vezan za COVID-19, ja sam ovdje istakao samo radove koji su vezani za COVID-19, koji takođe obrađuju na koji način propolis je najbolje koristiti prilikom infekcije i ovde su recimo kolege iz Turske posmatrale efekat rastvarača na prinos ekstrakcije i koristili su uglavnom propolis koji je rastvoren u vodi i u propilen glikolu. I zaključak je njihov da se propolis pri COVID-19 i kao preventiva i u toku lečenja treba uzimati najmanje 5 puta dnevno. Znači, što češće. Koleginica Kristina Aosan iz Rumunije, koja je u ovoj komisiji za apiterapiju pri Apimondiji, je, kad je krenuo COVID-19 zajedno sa svojom grupom istraživača, odmah počela da primenjuje tinkturu propolisa, klasičnu sa 30% evropskog propolisa u 65% rastvora etanola i dali su dozu za profilaksu, dozu za lečenje i objavili su rezultate lečenja. Znači, doze za profilaksu bile su 3 ml na dan za osobe koje su kontaktirale sa COVID-19 zaraženim osobama, odnosno kod osoba bez simptoma kao profilaksa 2 puta 3 ml na dan. Doze za lečenje za osobe sa lakim i umerenim simptomima bile su 3 doze dnevno od 3 do 5 ml u zavisnosti od težine. Kod izraženih simptoma primećuje se brži do potpuni oporavak bez posledica uzimanjem 6 puta po 5 ml dnevno, a za brže delovanje preporučuje se mešanje propolisa sa medom. I rezultati za profilaksu, znači oko 97 potrošača nije imalo simptomatsku infekciju, direktni kontakti nisu postali simptomatski. Rezultati lečenja su bile da osobe sa lakim i umerenim simptomima su oporavljeni za nekoliko dana, ljudi sa teškim simptomima koji su brzo počeli da uzimaju, znači odmah,
oporavili su se za oko nedelju dana, a oni sa teškim simptomima koji nisu uzimali prvih 4 do 7 dana, oporavili su se duže, a neki su imali plusne posljedice, znači postepeno su se oporavljali nekoliko meseci. Pacijenti koji su bili sa lakim i umerenim simptomima nisu imali plusne bubrežne i druge organske posljedice. To je isto jako dobar rad. I na kraju opasnost od propilena glikola. Pa propilen glikol je rastvarač koji se koristi kada se propolis sprema za malu decu, odnosno bebice i decu do 5 godina. Znači, deca koja su mala obično uzimaju u ovom rastvaraču u propilen glikolu propolis zbog toga što je to niži alkohol koji je neagresivan i deca ga rado uzimaju. Međutim, vidite, u ispitivanju koje su radili kolege iz Turske, videlo se da postoje velike varijacije u nivoima triglicerida, kolesterola, onog pozitivnog i negativnog, i da su te razlike statistički značajne. Doduše, ispitivanja su rađena in vitro, znači kod miševa, zamorčića, ali zbog toga je treba da budemo pozorni, odnosno da na neki način vodimo računa i da nastavimo ispitivanja da li to zaista tolika razlika u ovom, naročito nivo triglicerida je poremećen, odnosno taj, da kažemo, loši holesterol koji utiče na skraćenje života, odnosno utiče na kompletnu sliku i zdravstveno stanje pacijenta, odnosno čoveka koji je oboleo od toga. Eto, to je otprilike sve što sam imao da kažem o ovom kongresu. Sam kongres je bio dosta dug, kažem, dosta radova ima, veoma su interesantni i upućujem vas da potražite na netu. Mislim da je sada dostupno svima, da možete da pročitate ono što vas zanima. Ja sam pokušao da to sublimiram koliko god sam mogao kraće, da bi mogli da eventualno otvorimo neku vrstu diskusije i da malo razgovaramo o svemu. Hvala puno. Slađane, hvala puno na ovom izlaganju. Prekoračio sam, izvini Stanko, ali... Ne, daleko od toga. Kada ima šta da se čuje, onda nije problem vremena. Komentar Gordane Hegić, propilen glikol je zabranjen kao otapalo za propolis u Evropskoj uniji. Da. Molim te tvoj komentar. Da, znam da je zabranjen, ali se propilen glikol i dalje, kao što je amitra zabranjen za lečenje varoje, tako je i propilen glikol zabranjen rastvora, ali kada trebate da date detetu sa 65% alkoholom, dete neće da uzme propolis, onda su ljudi po inerciji tako još uvek navikli da to rastvaraju, a eto vidite, ova ispitivanja u stvari idu na ruku tome što su ljudi zabranili u zapadnoj Evropi da se propilen glikol uopšte koristi kao rastvarač za propolis. Najbezbednija je voda. Najteže je da rastvoriti u vodi, ali to je najbezbednije. Da, mislim da doktor Zoran, ne mogu da se setim, nebitno je, prezimena sa Hemijskog fakulteta, radi neko istraživanje za neki novi rastvarač za što se tiče propolisa, pa će to biti neko onako izuzetno otkriće, ali to kad bude, bit će sigurno publikovano i vi prvi koji se bavite time ćete sigurno to znati i ja se nadam da ćete nam onda to i približiti sa nekim našim rečnikom koji mi to lakše možemo da shvatimo. Da pogledam eventualno neka pitanja koja možete poslati u chatu ili možda želi neko i direktno da se uključi. Ono što sam ja primetio unazad nekoliko godina i kod nas u Srbiji se otvaraju tako neki mali apicentri. Mislim da bi se tome svemu trebalo posvetiti onako malo veća pažnja. Normalno vezano treba se povezati sa turističkom organizacijom i grada i republike i malo uozbiljiti kompletnu tu priču. Ja sam bio na par nekih API centara u Srbiji. Sve je to lepo i urađeno sa dosta pažnje, ali mislim da tu treba još
nešto uraditi. Primećujem tu Sandru Milutenović da je zajedno s nama. Sandra, slobodno uključi se ako hoćeš nešto da prokomentarišeš. Evo me, samo da uključim kameru. Hvala Stanko, dobro večer. Moje ime je Sandra Milutenović, ja sam iz Beograda, Srbije i radim u pčelarskoj radnji kod gospođe Milene Milutenović. Mnogim srpskim pčelarima je ona poznata kao velepčelarka, jer je u svoje vreme držala čak 200 košnica, zamislite, kao žena. Velika je praktičarka. I ja sam zaista imala sreću da prepoznam njen trud i rad i da dam otkaz i da joj se pridružim ne samo u radu u radnji, nego i na pčelinjaku. Između ostalog, to mi je svekrva, gde ćete snaj oko ne, na pčelinjaka, mala šala, ne? U isto vreme upisala sam kurs kod profesora Miće Mladenovića, ovom prilikom ga puno pozdravljam, i na tom kursu sam se upoznala i sa profesorom Sašom Grubićem, koji me uputio u literaturu Tomislava Terzina, pomoću kojeg sam potpuno drugačijim očima počela da gledam pčelu. 2020. godine, pre korone, u februaru bio je pčelarski sajam i tada je slovenačka firma izložila inhalatore. Tada se u meni rodila ideja, ali ne samo ideja, nego celokupni koncept o apiterapiji. I ispunjena mi je želja, svekrva mi je napravila api kućicu. Pre nego što vam je predstavim, ja sam ovde morala i da napišem, jer ne znam baš sve proporcije. Moram da naglasim da sam iz lekarske porodice i da sam od malih nogu lečena antibioticima. To se strašno loše odrazilo kasnije u mojim tinejdžerskim godinama i u 20. godinama u vidu slabog imuniteta, neredovne stolice, to je došlo čak do nesanice i anksioznosti. Za samo 5 godina konzumacije pčelinjih proizvoda, dakle redovno, na redovnom nivou, mi pravimo i mešavine sa mlečom, medom, polenom i propolisom. Za samo 5 godina meni je sada zdravlje optimalno savršeno. Tako da apiterapija nije mit, to je neka budućnost, rekla bih. Naša api kućica od drveta u obliku nepravilnog šestougaonika, zato što nije mogao da bude pravilan zbog uglova, dimenzija je 4:2. U nju smo stavile 7 LR košnica u 2 nastavka. 4 su prilagođene inhalacijama, stavile smo inhalatore, a preostale 3 se nalaze ispod klupe na kojoj može i da se leži. Profesor Mića je bio i isprobao je tu klupu. Košnice su sa antivaroznom podnjačom, na poklopcima smo napravile 4 otvora zbog isparavanja, jel? I tu su i inhalatori na struju koji rade na 12 volti, imaju svoje regulatore brzine, protoka vazduha i specijalne filtere, naravno kako pčele, polen i druge materije ne bi dospele do korisnika. Inhalacije vršimo 2 puta dnevno, po 20 minuta, naravno uz tim lekara. To su lekari iz Barajeva, moram da ih pomenem, da im se zahvalim. Pri samom ulasku u tu api kućicu, verujte mi, kao da ste ušli u samu košnicu, sve miriše na etarska isparenja, ali miriše i na cveće. Cela kućica od drveta, krov je u obliku piramide, imamo 4 velika prozora, dovoljno svetlosti, prijatno je sedeti unutra. Temperatura je do 35 stepeni, kao i u košnici. Te vibracije isto jako su kompatibilne sa vibracijama magnetnog polja u našem mozgu, tako da jako dobro deluje i na relaksiranost i na smirenost. I aktivna je od polovine aprila do polovine septembra kada ima unosa, jer je bitno da taj unos isparava, jer smatramo da je taj unos najzdraviji za ljudski organizam, bar eto na mom ličnom primeru, na mojoj koži. I naravno ne moram vama da pričam da su sve te inhalacije jako dobre za bronhije, za disajne puteve, za sinuse, možda i za neke neurološke tegobe, jer samo kada ležite na onoj klupi vaš mozak se opusti i relaksira. Zahvaljujem se ovom celom timu i ja bih volela nekako da učestvujem u osvešćivanju ne samo svoje generacije, imam 33 godine, nego i starijih i mlađih. Ako bih mogla da budem uključena, jer sam inače magistar književnosti i nemam baš neku vezu sa pčelarstvom u smislu poljoprivrede i fakulteta, ali u smislu prakse i tekako imam. Hvala vam puno i nadam se nekoj daljoj lepoj saradnji. Naša prodavnica se zove Flora Med u Žarkovu i može uvek svako da dođe i da uzme neki savet ili da neki naš proizvod proba. Hvala ti, Sandra, što si se Hvala uključila. vama. Znam da zbog dece
si bila malo odsutna iz ovih naših Tako je. dešavanja, ali nećemo te pustiti tako lako. Hvala puno. Hvala tebi. Dok si ti pričala, bilo je nekih pitanja vezano za propolis nakapan na kocke šećera i tako. Zahvaljujem se Gordani Hegić, ona je već odgovorila da treba sačekati da malo ispari. Gordana, ako imate nešto, ono što je najbitnije od svega, da što sa mlađom generacijom počnemo da radimo na ovim stvarima. Ja stalno pričam, mala deca u prvom razredu škole uvek nauče da zatvore slavinu kada peru zube. Vrlo brzo to zaborave i dok peru zube voda non stop curi. Zašto? Zato što verovatno roditelji to tako ne rade. Znači, ajde da pokušamo mi da što je moguće više utičemo i da edukujemo decu da bi što više koristili pčelinje proizvode i na pravi način. Gordana, slobodno se uključite ako hoćete nešto da kažete. Samo sekundu. Ovdje šaljem link zapravo za sve koji je bio prošle godine apiterapija za djecu u organizaciji Apimondije Čebelarske zveze Slovenije. Ja sam bila kao predstavnica Hrvatske i kao dio znanstveno-stručnog odbora za radove. Tako da cijeli simpozij vam je na ovom linku koji sam poslala. Možete slobodno pogledati, naravno da je zbornik radova, tamo sve je na engleskom jeziku. I zapravo možete vidjeti koliko se puno sa djecom radi u cijelom svijetu, a naravno i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Da. Gordana, jel možete ponoviti još jednom taj link u Messengeru? Nisam ga primetio, ne kažem da ga niste poslali, ali nisam ga uočio. Ili ćete ga poslati, ili ga pošaljite mene na mail i svima ostalima ako imate neka pitanja. office@bup.rs je službeni mail Beogradskog udruženja pčelara, a ja ću se potruditi da vaša pitanja dođu do naših večerašnjih sagovornika, pa da vam na neki način i odgovorimo. Vidim da je tu i Dominika Koritnik-Trepel. Dobroveče, Dominika. Zdravo, dobro večer, lijepi pozdrav svima. Također. Meni je strašno žao što je Katja nije uspjela sa svojom prezentacijom. Prije ste napomenuli edukaciju, dakle obavještavanje ljudi o apiterapiji. Ono što je htjela Katja prikazati je apiterapeutska soba ne kao komora, nego kao dio zgrade usred grada i kao dio ajmo reći sad, pčelinjeg puta koji se nadgrađuje. Naime, baš prije 2 dana bili smo u Mežici, sa gradonačelnikom smo dogovorili i edukaciju pčelarsko-turističkih vodiča i lokalnih vodiča i narodno sad nadogradnju tog puta koji je dio našeg projekta koji već ide par godina u Sloveniji. Tako da za koju godinu i pol ja se nadam da ćete moći svi biti naši gosti u Mežici, dakle u apiterapeutskoj sobi baš u centru starog grada. Mislim da je to prvi primjer apiterapije koja bi bila kao dio naravno apiturizma uključena u ponudu. Naravno voda na moj mlin, ne? Ja sam uvijek tu za apiturizam. Tako, to možda malo s druge strane recimo pogled na sve. Razumem vas potpuno. Mi pokušavamo također da ovde u Beogradu bavljenjem tim urbanim pčelarstvom uključimo i ja sam trenutno u pregovorima, neću iznositi detalje dok ne bude sve gotovo, sa jednim ekskluzivnim hotelom, da pokušamo da kod njih nešto uradimo u tom delu. Imamo još nekih projekata i slično ovo što ste vi sada rekli, formiranju nekog apicentra i u samom gradu, to bi bio deo i turističke ponude, a taj prostor bismo koristili posebno za edukaciju građanstva, dece i sve ostalo. Vidim profesora Miću. Profesore, izvolite. Pa evo, s obzirom se vreme bliži kraju, ispade da sam započeo
i došlo vreme da možda i završimo ovu diskusiju. Ima lepih informacija i ja se zahvaljujem svim učesnicima, pogotovo referentima i ovoj moje mlađoj garnituri. Ja bih hteo samo da kažem da se već najavljujemo kolegama u Bosni, naime za ovaj simpozijum koji će biti u Tuzli. Imamo nekoliko sjajnih seminarskih radova, od kojih izdvajam posebno doktora Porića Seada koji je radio na aktivnosti propolisa na neke bakterije gde smo merili zonu inhibicije, onda nekoliko radova iz pčeljeg otrova u oralnoj primjeni i tako dalje. Tako da ovi kursevi nisu samo kursevi, što kažu, za neku diplomu, već imaju i praktičnog značaja, jer se posle ovih radova mogu očekivati novi preparati. Toliko za početak. Nadam se da ćemo se ponovo ubrzo vidjeti. Hvala i doviđenja. Biće mi drago. Vidim i Azru. Azra, izvoli. Ma ne, ja sam ovako čisto za kraj rekla. Jedno vidimo i da vas sve pozdravim. Dobro. Sigurno bi ovde mogli još dosta toga da kažemo, ali da iskoristim priliku da se zahvalim prvo vama koji ste uzeli direktno učešće u ovom večerašnjem događaju, da vas pozovem prvom prilikom kad budete dolazili u Beograd da budete moji gosti, odnosno gosti Beogradskog udruženja pčelara. Zahvaljujem se Nemačko-Srpskoj privrednoj komori i Serbian Visionsu kao organizatoru, što nam je i ove godine pružila mogućnost da prezentujemo naše aktivnosti. Doduše, ovo nisu direktno aktivnosti Beogradskog udruženja pčelara, nego svih apiterapeuta iz regiona, ali je moja želja i nas koji smo učestvovali u pripremi ovoga bila da što više naših pčelara edukujemo o ovoj oblasti, da ih privolimo da se aktivno uključe u ove delatnosti. Hvala i vama, zadovoljstvo je bilo i naše. Hvala. Hvala vama. Još jednom svima se zahvaljujem, želim vam laku noć, zdravlje i da što pre prođe ovaj COVID, da se možemo ponovo uživo družiti, jer ovaj kongres je nekoliko godina za redom organizovan u hotelu Radisson Blu i bilo je mnogo interesantnije nego ovako, ali šta da radimo. Još jednom hvala lepo, želim svima laku noć i prijatno.